name is Penloke. I'm from Sekanga. I always listen to Tutu FM because Tutu FM rocks. My name is Koli. I like to listen to the FM. To the FM is rock. My name is Miriama and I'm from Ba and I love listening to the FM. Ni sambulu vinaka. Se koe ongo na pakaleleka ni nonda i tukutuku e nambungi ende indai. Tukuna na pro chancellor na University ni Devani Pacifica, Winston Thompson, ni dhaka era tu tori baka na komiti ni Kornivuli, endonu baka lawa, na nona baka dhingui baka awa na Vice Chancellor Professor Paul Aluwalia, ka tori baka na bibanga ngai. Tukuna Thompson, ni mbosi baka totolo taki kakadhivi na molniti, sianga ni tini baka binaka, nabugu ni lenga itiko. Kureni baka rita ke kunru ka baka dhori Lodhala campus, mbalata tiko sona ik tukutuku ka dhila tumba mbalata tiko nga na dhaka soa tori baka tiko ka mbeita tiko kina o Aluwalia. Kureni rito nangai ripote tale na komiti na matambosi ni USP Council na ngauna sando makakina na beika kede USP. Kureni siang ni maro taka na kena tukuni ni siang wa na kokoa mekadhiva na mbosi baka totolo taki na moniti. Na kena tomani tungana pe pangangai membalata na pangindike ka bredore na bali bola na National Federation Party kena sodelpa bunga tel na tukutuku dhila takamai membalata na pe pangangai ongo o Feral Khan ka bakarongi mai berno visa na buguni beka endo bola ka bakata na kina mata ni tu na mon liba ka tukuna nindo somi mai beira sona leo ni toni besanga metoribaka. Ia sianga ni somo Professor Biman Prasad endona taro mai na tini kandua ka bago tu na FBC News. Ia enandua na ibola se release kambiuta mai na leo ni songo Kamal Ayer tugunikina ni okan endua laki bogarita kayani na nona beto koni kini songo mai lo toka. Tukuni ni ibola ni sianga ni ndo bola italanga na yadhandra na leo ni bonua rangoleani kina boli bola ni songo. Ia tukono siti ni rambuka na iliuli ni songo wa politiki na sodalpa ka vadingu itu na ngaunongo ke ro Filipe tuisawau ni rauna sianga ni somitaro me pakani vadingu itu wawa na ngaunongo na songo. Dingoma na tambani obisa na ribote na madha orua saoti. Vaka vini vinakataka na iliuli ni mateni tu, vorenge mbani marama, na nonra vito koni na liuni vunu melu toka, na ngauna baka dhoriti kina na baka tatambu ni vito soyaki, siya lockdown, na bugu ni mate ongo na COVID-19. Na nona positivo na corona moli, na kena tabudi na mbani uat, tukuno mbani marama, ni nonra baka muri lawa na liuni vunu melu toka, buna na kena siang ni ndeo baka lebu na mate ongo. Kureni rao ni beto bi baka lebu na mate ongo, kebo ka aira sianga ni baka rongo, na leo ni vanua mai kia. Kai ni marauta baka lebu, ni nonda mate ni tu, enduo beir na mate ni tu, sa sianga kina na kisi ni mate ongo na COVID-19. Kina ngito, se tomani tungai na ngaunongo na betal no, membalata na daung gito lea bitu, na nonda vanua, terio tamani, keina sona kalabu ni ragabi, na nonda burubura. Sianga ni sepang ditaka enduan na bakatulewa o tamani katukuna ni tiko na nona itu tu batomanta na nona lewena na nona mata tini kalima ni Flying Fijians o tamani ka lewena enduan na kalabu ni ragabi mai Nottingham na rona mbak sauti tukuna ni nangandre batomanta mena mata taka na nona mata timi kina Olympics. Io tu imamba kala ki lewena na timi ni pau varanise tukuna ni sa solia na nona timi na vivando nui mena mai bagitabi na sona sot ni gitu le vitu kan me mata taka na nonda vanua mai da vekir na bagale ka ni nonda tukutuku na kena ikuri rana na sama na stiseni no Radio Fiji 1 Kenambula FM ni bagading vinaka. Ulare ya na vango la tila tarelau au daptu mana korbatura on tawara na kino ele na santa konrobe do tale takana warang wale na mula fam ira kena serap kena putak vaka do mata greden Pula, na haka terstia au wati tuwe lo toka au tali takana warang na mula FM na banduan serre. Kalau minat ya teman, betapuan warung na Mula FM na banduan serre.
FM, number 2 en serie.